Mit-2 ta' April iċ-ċittadini Maltin se jingħaqdu ma' dawk minn 33 pajjiż ieħor kollha fl-Ewropa li jeħtieġu permess biex jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit. Il-European Travel Authorization jew ETA tar-Renju Unit diġà hija fis-seħħ għaċ-ċittadini ta' madwar 50 pajjiż minn madwar id-dinja. Id-Deputat Kummissarju Għoli tar-Renju Unit f'Malta, Tristan Gilchrist, għamilha ċara li din mhijiex viża u hija parti minn sistema diġitali tal-immigrazzjoni maħsuba li tħaffef il-proċess għal vjaġġar lejn ir-Renju Unit u tagħmlu aktar sigur. U ħeġġeġ lil Maltin li għandhom ippjanat vjaġġ lejn ir-Renju Unit biex minnu fih japplikaw għall-ETA. L-applikazzjonijiet isiru online. We would encourage people to download the UK ETA app and apply on that. If not, you can also apply on the gov.uk website. Now, when you apply, you'll need to have obviously your personal details and your passport details, and you'll need to upload a photo. Yes, so there's a fee of, at the moment, it's £10 UK, so that's around €12. That may go up later in the year, but for now it's set at £10. Għalli dan il-permess huwa meħtieġ għal Maltin kollha, inkluż tfal. The ETA is valid for 2 years, and it's valid for multiple trips to the UK. Mistoqsi kemm iddum biex tiġi proċessata applikazzjoni, Tristan Gilchrist stqar li fil-maġġoranza tal-applikazzjonijiet dawn jiġu approvati tista' tgħid mill-ewwel. So for most people, it's an automated process, so you'll find out almost instantly. But we would encourage people to allow up to 3 days. So if you're planning to travel, do apply with at least 3 days' notice. F'każ li applikazzjoni ma tintlaqax, il-persuna kkonċernata tingħata aktar tarif u ċans li terġa' tapplika. Spjega li jekk it-tieni applikazzjoni tiġi rifjutata wkoll, f'dak il-każ tkun trid issir applikazzjoni għal viża. TVM News staqsa lid-Deputat Kummissarju Għoli tar-Renju Unit f'Malta x'jiġri jekk Malti jasal f'ajruport fir-Renju Unit mingħajr dan il-permess diġitali. Wieġeb li dan ma jistax jiġri. So airlines will be asked to check for the ETA as part of the pre-boarding checks, so people won't be allowed to board flights if they don't have the ETA. Aktar tarif jinsab fuq is-sit elettroniku tal-Gvern Ingliż gov.uk jew fil-medja soċjali UK in Malta. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għas-sena li għaddiet juru li ir-Renju Unit huwa t-tieni l-aktar destinazzjoni popolari bat-turist Malti. Is-sena li għaddiet iż-żjarat minn Maltin fir-Renju Unit qabżu id-90,000.